Kining Adbyento or panahon sa Adbyento mao ni ang atong panahon sa pagpangandam kay kana manggong pulong Advent, coming ang yang meaning is coming, ang pag-abot. Ya kinsa may moabot? Kinsa man? Ang Ginoo si Jesus. Kaduha ni siya moabot sa atong kinabuhi. Ang iyang first coming isip manluluwas o ang iyang second coming isip maghuhukom. Lingi ay mong tupad ing naandam na kang hukman. Okay. Pangutan ba? Andam na? Matod pa niya diri, kamo akong mga sulugoon, niya gihatagan tamo og mga buluhaton matag adlaw. Mubiya ko ninyo, niya mubalik ko. Niya ang akong pagbalik, matod pa diri sa ebanghelyo, tingali, hapon, or gabii, tungang gabii, kadlawon, o buntag na. Wa lang siya'y saad unsang orasa. Pero ang iyang check-upon kung ang iyang mga sulugoon nagtuman ba sa ilang buluhaton. Ngay kaduhang lingi sa imong tupad ing na nagtuman ka. Pangutan abay na nagtuman ka. Kay samtang nilakaw ang atong Ginoo, iyatang pasagdan nga kitay maghimog desisyon, musuod sa nangyawa, suguon sa taniya pagbuhat sa mga buhat nga sukwahi sa sugo os Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig buhat sa sugo sa yawa? Ta sa kamot. Sure? Wa gyud? Very good. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig yung tuman sa sugo sa Ginoo? Ta sa kamot. Oh. Ngano man ang jutay raman gyapon? Unsam day gibuhat ninyo kadaghanan? Kay duha raman gyud kabuhat dinhi sa kalibutan ug wa ta magbuhat sa sugo sa Ginoo, nagbuhat ta sa sugo sa demonyo. Sige, tong suwayan. Kung manglibak ka, kinsa man ang sugo? Oh. Kung magsigi kag panghatag og bugas ngadto sa imong mga kabos nga silingan, kinsa man ang sugo? Ay. Masuko ka sa imong bana or sa imong asawa, kinsa man ang sugo? Magsigi ra jud kag higugma sa imong asawa o sa imong bana bisan pagdaghan kay siyag sala, kinsa man ang sugo? Sa demonyo. Naraba ko'y nadunggan sa demonyo. Sa Ginoo na naunsa man ka. Magsigi kag pangasaba ang imong anak, kinsa man ang sugo? Kinsa nang sugo? Magsigi kag alagad sa imong anak, di jud ka masuko, di ka magsigi yaw-yaw, kinsa man ang sugo? Ginoo. Sige kag kiskis anang imong kilay, nya imong badlisan, kinsa man ang sugo? Sige kag sulob anang short nga mugbo kayo tungod lang kay nindot kay kaglawas, pakita anang imong pusod, kita anang imong mga dughan nga ugdo pasbay tamburaboy. Kinsa man ang sugo? Sige kag palit og slat, kinsa man ang sugo? Siya. Kamo no, mga demonyo yung kayo mo. Sa Ginoo na, Ginoo na. Sugo na sa Ginoo. Mga igsoon, sa unang pagbasa, gibutang diri nga nagbasol ang mga Hudiyo kay ilang naamguhan nga
Sa gubang nila ang tumang kasakit o kalisdanan tungod kay nagpagahi sila sa ilang mga ulo. Wa na sila mutuman sa sugo sa Ginoo. Mao nang niingon ang atong salmo, atong tubag sa salmo, unsa to? Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Niila ba nga ang Ginoo ra gyud makaluwas, ang pagsunod ra gyud sa pulong sa Ginoo ang makaluwas. Kining gubat karon sa kalibutan, ang atong mga leaders nga naggubat, wa na magstuman sa sugo sa Ginoo. So ang ilang gihatag kasakit, kadautan, kalaglagan sa mga butang ug sa katawhan. Kining pagsigig himo aning mga armas, labi na gining mga nuclear weapons, dili na ni sugo sa Ginoo. Mo nang kulba kaayo ang kalibutan karon, tensyonado kay hapit na mubuto ang mga nuclear bombs tungod sa mga garbo sa atong lain-laing mga powerful leaders. Ana, kini karong kalaway, kaulag nga miranag ni hari og maayo, nga hapit tanang mga tao batan-on og tiguang, nasuyop na niining kalaway, lawasnon nga katagbawan, sexual nga mga katagbawan, sugo ni siyawa. Wa na'y purity, wa na'y virginity. Naapagining unay og sexual activity, babay og babay, lalaki og lalaki. Naapagining ilang gitawag og group sex. Nga magkuyog na sila dito, magpuli-puli sila, magtinabangay sila, usa ka babay tabangan kunog tagunom ka lalaki, usahay sad usa ka lalaki tabangan sa tagpila na kababay. Grabe ang kalibutan karon, mura nag mga mananap. Munang kusog na sad ang linog, kusog na ang kamatay, kusog na ning tanan nga mga kadautan sa kalibutan. Ang mga pamaliton, mahal, unya dali rang maguba. Sa una, barato, dugay kay maguba. Sakyanan karon, bisag mahalon, dangtag 5 ka buwan, ayuhono na sad. Hasta inyong naong, mahal kay inyong ipangdapat ana, pero kada adlaw, gasigi mong ayo. Siging ayo, siging ayos naong. Tanawa ng nagsunod sa Ginoo, ang naong permanente. Wagi ayo. Di ba? Way ayo-ayo ba? Dili ayohon. Dili sige hag-repair. Dili sige hag-retouch. Pero kana mga mahalog now, so makasnacks lang na. Dagan na yung CR. Ulo, nus-nus na sana na. Mulakaw lang nagdaan. Igabutan na nga to sa opisina. Hala, retouch na sad. Kay mga naong nila, ginastuan na magkwarta. Dili naman Ginoo ang nagbuot. No? Ngunay kadaot karon, cancer, kidney failures, porti na yung daghana. Hilingay mong tupad. Ning natanaw na ko sa imong naong, murag na cancer, gayeng na. Nanaw kana mga cancer cells, naana na nato, kay gikan man na kasagaran sa mga chemicals nga atong gipangkaon, og sa mga virus nga atong gihanggap nga polluted na kay atong hangin og ang atong tubig. Nakitang tanan na anatay mga cancer cells, kuwang na lang og jutay kanus amo atake. Swerte kag di ka atakehon, pero kasagaran karon gipang atake na. Dili lang ang mga tiguang. Sa una, mga tiguang ra may makanser kay daghan na kayo siging accumulate. Karon, tag 20 anyos, tag 30 anyos, wa na, gipang cancer na. Nagsigi kasi tawagan ng kanang makapawagtang sa buhok. Chemo, therapy. Kanang dialysis, naamang gani tag 11 anyos na ay tag 15 anyos karon gipang dialysis na. Sa una tiguang ra man toy dialysison kay ang kidney madaot nag magkatiguang. Karon mga teenagers labaw na ng mga tag 20 anyos, 30 anyos, 40, 50,
perti ng dialysis. Tanawa na naghigda diya sa mga dialysis table, kanang mga renal centers nato, kasagaran mga batanon, jutay ra kaayo ang mga tiwasonon. Ugnaong ba? Ugnaong. Kaya nga naman, hurot naman sa kamatay. Nga naman, tungod nas gipangkaon. Sugo din nas Ginoo, dili. Unsa may sugo sa Ginoo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Awa, di ba? Di jud ka madiabetes kung imong ipaambit imong pagkaon sa tanan, di jud ka madiabetes. Nga naman, mabahin-bahin man ang sugar. Di sad ka makolesterol, nga naman, jutay ra may makaon ibong tambok, kay makaon man tos tanan, ana. Pero kanang mga dao, kanang ikaragyoy kaon-kaon sa mga laming pagkaon, o ang imong iro, patay jud ka diya. Mao na, salamat kay ninyong namalit og slots, nga naman, bisan pag mga matay, tas gubat, linog, o unsa man diha, tuan na tay ngalan nga nasuwat sa langit. Muna diris ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, nalipay kaayo ko nga nagtan-aw ninyo nga nagtuman sa sugo os Ginoo, ug tungod niini nahimo mong dato sa mga butang og sa mga butang kalibutanon og sa mga butang nga langitnon. Nindot kay nay kana mga tao nga kusog kayong mo tuman sa sugo os Ginoo, madato gid na. Tanawa atong parokya. Atong parokya ba? Sige magitagtuman din hisogos Ginoo. Atong panindoton ang kutob sa makaya nato, nya manghatag kita ngadtos mga kabos, manghatag og bugas. Kita ra din hi parokyaha manghatag og bugas nga tag labing minus 3,000 ngadtos 4,000 ka mga 5 kilo packed rice. Labing minus kaupat sa usa ka tuig. No. Kita ra sa dinhi mo muayo og mga balay nga gubaon. Di ba? Hasta atong mga kapilya atong gipang-ayo. Ngano man, dato man ta. Nganong dato man? Kay sige man tagtuman sugos Ginoo nga pamalit mog slat, pamalit mog slat. Tanawa nang wa mamalit og slat, tanawa ang mga naong kusmuron. Murag ikumot sa agta. Nga naman, ang ilang paminaw, murag wa gid sila'y kwarta. Wa sila'y kwarta, kuwang. Pirming kuwang. Nya, magsige na silang pangural sa ilang balay, hastang agianan sa ilang mga silingan, ilang koralon, pero kuwang pagid ang ilang yuta, makigburuka pagid na sila, makigkinihaay pagid na, mismo sa ilang mga igsuon, makigkinihaay na sila, kay kuwang sa ato pa pobre pa kay sila, pero kining sigig panghatag pirmig yung sobra kay nga naman nanghatagod sa ato pa ni awas. Kining akong gipanghisgutan mao ni ang opportunity sa pagtuman sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo ingon sa akong paghigugma kaninyo. Kinsa may atong higugmaon ang labing ubos. Muna kining tanang projects nato dinhi para ni sa simbahan o para ni sa labing ubos. Nya kitang tanan mahimong dato, dili lang dato sa kwarta, dato ta sa relasyon, dato sad ta sa mga butang nga langitnon, sama anang paghigugmaay, pagkaluy-anay, kaluoy, gugma, kalinaw, kabalaan sa kinabuhi. Dili na gid ni mapalit og kwarta, wala ka nang hahanapin pa. Muna kamong nagsigi paglunang diha sa sala, nagtagbaw sa lawas, hunungan na kay hapit na moabot ang Ginoo. Ni ana ang mga timaan, gubat, kamatay, kagutom, linog, mga bagyo, mga kahibulungang mga butang, ni ana pasabot hapit na ta matapos. Kung dili man tingay matapos dayon ang kalibutan, kitang mga tao hapit na. Gani ang mga baboy namingaw na, kay sigihan nagpatay sa mga virus. Isunod ana ang nagsigi na sagkaon sa baboy sama aning nagwaling.
Oy, mga patyuno na ta, kanang tanan natong gipangkaon. So, patyuno na ta ana, kaning atong kalibutan karon, kanang gipanghanggap nato, patyuno na ta. Sige mo gastog kwarta, sige ta gastog kwarta para sa mga supplement, mga tambal, nya kana sang atong gipangkaong tambal o mga supplement, naasad na side effect mo, patay na sad nato. In short, hapit na. Mahadlok ba ta? Ayaw. Ay kahadlok. Sa may buhaton, pangandam, be watchful, pagbantay kanunay. Pasabot, kung mamatay man ta karong adlaw, see to it nga buutan ka nga namatay. Kung mamatay man ka sunod tuig, see to it nga buutan ka nga namatay. Sige, last nga lingi sa imong tupad. Kablita o dili mo lingi, kablita siya. Ingna siya, sugod karon magbinuotan na ta. Sige na. Ana, pag binuotan na, manindog na ta kato mga buotan.